sa Hlabi Senior Secondary High School mo e leng gore le re le baleng go trading project re go bontsha movie wa Iphihletseng e leng mo pukana yeo e banang ke barutwana ba mphatho wa marematlou ka se sebaka barutwana ba ka mola mphatho wa mafase mo e leng gore ba bogetse wona movie a na pre tlogela Mutangita ne famuti di mpopo kali na wale dalile ya fumana gore na makaba ikami ya fumana Iphihletseng sekolo sa rena sa Hlabi Secondary School le leng gona le bitswa Mogaung lona le reletswe ka morago ga ge le gore go ile ga fumanwa mohlare o mošwa wa go bolaya dipudi ba bitsa Mogaung ba bangwe ba o bitsa Ngwajana sekete ya rena ke Manthole sekete Ke ithutile gore kgotlelelo e tswela ka tsego o ska hunela tšhelete mafelelong o tlo hlokofala ka baka la tšhelete ke ithutile gore kgotlelelo e tswela ka tsego mahunela a le ngame go tshwanetse go lefela dithuto tsa ga ribone Mabile Tshofatse Yes. jalo ka moithuti wa marematlou ke ithutile gore go bohlokwa go šoma puo gobane tše ka moka o di lakatsang ka moso di tla tswelela le mongwadi wa rena o na le bokgoni bo mogolo go mmatswele pele ka go dira tse dingwe dipuku ke na le morutisi wa go ruta go Iphihletseng seo le yana a re botsa maikutlo a gage maikutlo a ka ke kwa ke thabile kudu gobane nnete gona go a laetša gore polelo ya rena ya Sepedi e tla ela hloko go tloga legolo ka baka la gore le yona e tlo ba bjala ka tšele tša Seesimane bana ba rena ba thoma go di rata movie o tloga o re gogile maikutlo kudu mo e le gore ga ba no bona fela ge ba bala ka gara pudi ba kgone go bona gore mafelelong yo a dirileng tse di seng tša loka o tla lefa ka mokgwa o leng ka gona